Haka jingya ilanti ki kertong banpan jingkersha na ki paiba na kabenta ka election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency kabanlong hakakat kandai terik yong arajar arpusaw uba Vincent H Pala kertong ka Congress ubadang penkre ban job hakasin kabasaw kumu MP na kani ka constituency uloong bahayeng dorbar thawain Lok Sabha New Delhi lada omdehi ka Congress kiwei pat ki parti barit bariahi kinnomla banyakun persya ya kabartia Janata Party Habakran hakjia lang paiba hariang do West Castle District hakakat arter yong arajar arpusaw uba pala uloong baka vote ka baki paiba ki ai sak NPP kadehi sak BJP bat ka jing ai vote ya ki sengrulom kadei ka jing penpai penpra ya ka jing itili uba pala hakani karan san lakren sapang ka thong trekam ka Congress lada kawan hakabor dien collection nolor ki mat jinge ki baka imlang salang kamat menta kum drugs ka jinge ki samla puli nolor ki weipan Hakani kejia lang lai don lang ru do MLA ke Nongstone ba Gabriel Walang u MLA ke Mahoti ba Charles Marngar na lor kiwe pat kinong kitkam ke parti. Kejiwan jonga hakani ke Snong hakani ke Yu ngawan banpan kejing kerpat kerpon kejing kerku kerdo bat kejing arab na kebenta kini election ke Banwan ke kat hendai trik jong uni ubnai jong uni usnem kaladai ke por bangin peni lagi jong ki issues ki jong ki policy ha ki paiba kenan ba ki paiba kila banrai ka ke badai ban kersan bat hakano karukom ngam kran ni ki party hendrengan kran tangkap to kan ki issue ki bangi kom ka Congress nimot banle hakini ki sansnem ki Banwan ngaklam artetien abang apai Abang awan keleng dari India Niladon ki conference ki meeting ke beper keleng dari India Komba golong mental pinpek Haki television sebat kiwai Ka BJP ka supenhe Bakan yo Laispa, sauspa, bat kumta terter Henry na kan yo kita ki laispa, ki sauspa Kamla ban ai jingkeng Wat hanya mekhaliaro ka jingkeng jongki Ba ka BJP kan yo arsip Tahu kandidat BJP Rumdon kan yo arsip marpelai kelamon pek ke UNPP kedai ke BJP kata ngap so kata man kebot tapi ai ha ke MPP kedai kebot tapi ai ha ke BJP man kebot tapi ai ha ke VPP lene UDP kedai kebot pan pentlot ya ke jingi teli jongi na kebenta ke jingklaim joko Kongres keperkat yang ayepi gerit pak keperkat yang ayepi uduk usuk keperkat ignoret keperkat ya kino kebadon ke jengkam ke jingerat kamtam ya ki Kristan bat ki sedel tribe ke jongi ini ban perkat baik kata namar balengong hakane ka kumbakalong menta ka BJP pindapet hangno ki dibet ka jing temu jongka ndajab mana lele namarkan sabat pek randang dajab bono kan sepen dan kami ke CBI ke ED kepenon kami income tax kepenon kami beper kan bat dengan rendang hap kongo ngarai yang te dali hakini ipor beladat ngidon lai po kendai ngut ke MP ar po sangut halok sabha khat sangut hapor raja sabha Hakapor bapak pas ni kasih dan kam ke majority kini ki parti ki bangkwa bang dan kti ka pas ke si ladai ki MP na Nagaland ki MP na Sikkim ki MP na Arunachal bat ki MP na Meghalaya naga arpusan mut ke badan hapo Lok Sabha tanga marwai bong nam tre kasih para ki teng dan kebalik pai si Snong nomor kisah penting dan kiba dan kejia tu yang kiap on akan sandi ke si bak kumta terter penyi kini bawan lekan bas election sini kim dan ki isu long tik ko bato exam ngiwan hang ne ban pensai ki isu jangi dan hang ne ki ya pen ni wei ngaran kalen ngai ngasih tenat banyak sekali kejia lat jong ki parti lada upra MPP lada de gabon upra uwan si jeka baklain jong ke MPP pengkulma rencalong meeting
NPP nawan sega baklang upra tengkumar insyaallah meeting dengan sial tenak ngalong meeting hamalai ka kem jong upra kaji ya kemen ki beri wang tu datang de kasur jong kongres wat kwe rugi syadi nyiru mentah kasur jungi ka bang ma non chna sur jong pra baruna to non sa sur jong kongres ujuk to non sa sur jong kongres ukersan oleh kembas kongres keleng-keleng uto bachna sur ya ka upra udah non kersan baraba janga keleng-keleng oleh kersan keleng-keleng oleh kanwas balai ngam kumta ngina kongres Nimdan kata kemensiam ban bisni ya kawai ke parti dan nimdan kata kemensiam ban angmet ban kenok kata kadau ngakot ya were pi ke badan hani barok na ke bata ke MP te nai NPP nai UDP nai BPP nai BJP cibor kum ketu ke memiau ndala be mana ke ke hadrong ding laksu lan hila hadrong ding telakut hi ngiro ke ni cibor keribat ke jai bendriu jengi ke don kam ke jengi teli hakane ke khidmat balai ngam ke don kam ke jengi teli hakane khidmat ki polisi ki bangumut bansim kom ke kongres kidai ki polisi nak menta ubabon ubalang ki polisi bangumut bansim kamtam ke skim ke badai nak menta ki cispak ski ke badai ke nong kendong ke badai ke norep kumbangalong mata biyo arspa lai po pratangka ngacisngi ngingi mo dakane kabanwan ngin pengkio ya kato ka arspa lai po pra saka saus pa tangka ha ngacisngi tangi po kongres nyong banam ta kayo kam ke ajam kumbangalong mata deki lak teli ki kam ki badon hapo jong ka sarkar ki klem tung brio kumbang lai po lak teli ki kam ki badon ha ka sarkar ki kantong ki abit kontraktual ngi mo daya kini kikam mare poy hakabor ngin pendap ya kini kikam kacing im jangi ki jai breu ke society ke malang menta ke drugs ke way ke baab ke kacing ma ngalarong haman le keciliyong ke konsusi bangaile MLA ngelawan keleng kini ngerilom kasi jantia kacing bon jong ke drugs ha kini ki sansnyam ke bangim la mentur hapo India kami kalian kawai na ki state ki bajor tam kinong di drugs bat kacing kaya drugs kadon halandat jom ka policy ba ka sarkar kasim balai bakan jor ka drugs sama kambiang ka policy ba ka sarkar kasim kimbiang ki an tirol ban pancitom ya kitol ki beri ke badon kti ha kacing kaya drugs nginer yang ka parti nyong ba mare poya ka bor ngin peni ki ain ngin peni ngin pas ki ain ki ba strict ki ba king ba nang ba ki to ki badan benta ha ka kai drug lene ha ka di drug ngin pancitom nang ba karibat ka jai turu jungi kanam ngop ha ka ni ka jinsmeo bat ka ni ka kata amtang ka yang kasam ka kata ke society kom ba kalong menta wat haslong ka ji bon ki bantu kamdai ka bazu kecing to kalute balai nama berpikir keleng labon di wine store ka drugs kaya rengkat hasurok gitu mudor haying lele katno ki pendik iki long kemi katno ki pendik iki kon kiti kini bara kini ke polisi jong ka sarkar ki kwa ba kinyo ka tax ka babon hanre kamdon kata ka polisi ban penba kiri hub center ini kong bawan ban ilong jonga ibalong nos support dali support ems deki paus nam isya to kachinge jong kinong song snong haba ka yin kasam haba bon ki babu ai umdon de bandon ke rehab center ka jaka ke banri namar haying teng la baik palat te la de ban le bono chapo rehab center te ko malong menta hame kalia ngalai ko bon ki NGOs ke beper kong kasarkar kam jope ni la kalyang jingin perkat bahakum gitu ki rehab center ngin yarap tang marang ngin yapoy agabor. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था,
जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।